गोंयांत जावपा आशिल्ल्या लुसोफोनिया गेम्साक फक्त 13 म्हयने उरल्यात. मात मुळाव्या सुविधांच्यो गजाली अजूनय जाग्यार पडूंक नाशिल्ल्यान गोवा एथलेटीक असोसिएशनाक सध्या हुस्को दिसता. सुविधा सारक्यो नाशिल्ल्यान एथलीटांक तयारी करपाक अडचणी येतात. दिल्लीच्या महासंघाच्या अधिकाऱ्यांनी निकतीच गोंयची भोंवडी केली. कॉमनवेल्थ गेम्साच्या अणभवाचो गोंयच्या लुसोफोनिया गेम्साच्या आयोजनाक उपेग जावचो म्हणून ते आयिल्ले. मात हांगासरली परिस्थिती पळोवन तांकां धक्को बसलो. We are little worried that since the time frame is very short, it is about 13-14 months away, and still we have not yet started the work on the athletic synthetic track, which hopefully we have promised that consultant is already appointed, and the documentation work will be completed in another 30 days time. Our association will be happy if we have facilities somewhat like Pune military athletic synthetic track. You know, when I visited last time in Pune for West Zone athletic championship, I was quite satisfied with the facility at the military training center at Pune. I think if we have a similar track in Goa, like in the military center at Pune, I think that will suffice for the international standard. As far as organization is concerned, we will request the government to include at least 80% of the technical officials and volunteers from our state, so that our athletic administration get proper exposure and experience in conduct such international type events. पर्यटन आणि स्थायी उर्जा या विशयाचेर तामिळनाडूच्या पर्यटन खात्यान पेंटींग सर्त दवरिल्ली. बिरेस्तारा जागतीक पर्यटन दिसा निमतान हें कॉम्पिटिशन घेतलें. कितलेशेच भुरग्यांनी ह्या सर्तींत वांटो घेतलो. आमच्या दिनेश करपेन हाडिल्ले भुरग्यांचे रंगरगयाळे कलेचे हे विज्युअल्स पळयात. तुमकां खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.